ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯕꯤ.ꯑꯦꯜ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯄꯠꯇ꯭ꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ MPSCꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯅꯝꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁ B.L. ꯁꯟꯇꯣꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯇ꯭ꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯔꯗꯥ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ X ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯥꯗꯣꯛꯂꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯪꯇꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ꯫ MPSCꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯅꯝꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ 2022ꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯁꯤꯐꯇ ꯄꯦꯄꯔ 4 ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ 3ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯁꯤꯐꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯄꯦꯄꯔ 5 ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ 4ꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ MPSCꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯅ MPSCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯂꯔ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗ MPSCꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯅꯝꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯇꯔꯨꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯆꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯝꯗꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ Manipur Public Service Commission MPSCꯅ Manipur Civil Services Combined Competitive Main Examination 2022ꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ SSUM ꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ SSUMꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯕꯨꯛꯂꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯟꯊꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2013ꯇ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ MPSCꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ SSUMꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫
lambi sembidabagi mayokta ngasi ahing nongyaidagi office amadi school college sing yauna matam kaktana ban tawbagi khongjang changsilagani haidi kakching mayai chabukta phauduna chatliba national highway 137A lambi asi sembinaba mari leinaba singda kayara khana haizaruraba matung mari leinaba department gi maikaidagi ngasi tarik 10 faubagi manungda semgani haibagi thazaba pirakhraba matung ngasi fauba sembidabadagi kakching gi tongan ba CSO singi apunba mifama mapangthoklaba matung ngasi ahing nongyai hauduna lenga ki loisang sing kakching kaithel amadi school college sing yauna kakching da ban chatharagani haina phongdorakli wafam asing ngasi kakching kaithel da pangthokpa kakching gi CSO singi mihut sing yauna pangthokpa paumi singa unaba amada CSO singi mahut sinduna all kakching clubs coordinating committee ki secretary mayang lagbam maniyai mana phongdorakpani mahakna makha tana phongdorakpada kakching lamkhai degi ahuraga weheng lekai taba national highway 137A lambi asigi saruk oidipa kakching lamkhai degi wabagai lamkhai fawbagi lambi gi phibam asi matam kaya gi mamang degi ka hena fatabana maram oiraga lambi asigi mapal tangduna hingdiba mioi kiyada chaungna kudong thiba kaya mayokna duna lakli maram asina miyam gi yaifana ba lambi asi sembina ba lenga ki mari leinaba singda kaya khana haizarurabada lenga ki department ki maikai degi matam thaduna lakibani handaksu nauna amuka haizarubada ngasi tarik 10 fawbagi manungda semnaba thazaba pirakhi adubu ngasi tarik 10 asi fawbada lambi asi sembi ba haudabana maram oiraga ngasi kakchinggi CSO singi mihut chingyauna mifama mapangthoklaba matung ban tawbagi ware basi lawrakpani ban nasida ana layeng lining laisonga mari leinaba thodok wathok essential servicing pharmacy amadi press media gi oinadi komthokani miyam gi yaifanaba CSO singa lawrakliba ban tawbagi khungthang asida miyam nasu awabda saruk yaminasi loinana yumthong kudingdagi miyoi amamam thokpiraktuna punna ban nasida saruk yaduna saugat minase haiba wafamsu apil torakli matam kama thadu sum lakpa aduna aikoi madugi makoin hairakpasing adu thabak oina amuka pangtholoktaba madugumba kaya adudagi ngasi aikoi kakchingda leijariba CSO sing samna ai mayamda ming panjage kakching bazar business welfare association kakching kaithel apunba imalu kakching apunba nupilu all kakching clubs coordinating committee volunteers coordinating committee joint non-government voluntary organization miyamna jangbo haina khangna organization naha singi khongrang amadi kakching lamkhai bazar board hairiba kakching da leiriba CSO sing ngasi mifam pangthok jarba matungda mamangda aikoigi kakching gi bazar board amadi imaivel sing aikoina haikhiba thakhiba matam tang tara ngasi phawde koi lambi si semba kharuktauna maram oire haraga hayeng November ki tang tara ga mathoi leba hupun numit Englishing ani ga kunga manga hairiba numit asidagi koi kakching mayai chabukta chatliba national highway si thingmagi khungjang hairiba CSO sing asina amato ina lemina haiga koi hayeng ni junction ba haujeragani hairiba khungjang asi ai koi lambi si hek semriba phawai koi junction jagani aduna hayeng dagi koi kakching da chatliba national highway se lambi thingmai khungjang hayeng dagi haujeragani maside koi emergency services haibadi ana ai essential servicing amadi mai ising asina chingba natana amadi hojik law yai pantha oibnina lawgi karigi chatbasing natana ataidi school college loine koi chingnami khungjang asi dai ponchingani maram matana kakching da leibiro praja section 5 punongna ekoi changsin jariba CSO singi khungjang ase ekoi matam sangnadi ke ekoi na waduna laklaba lambi simbi dawi awabada poknabni haina khanbi re haraga CSO singna changsin jarikliba sigumlaba thabak ase mapung thana sajo pine bi amdi yumthong khudingdagi mikum tingna thokpiraktana ekoi na tawjagadariba lambi thingmai khungjang asida mateng pangbiu sawatbiu haiduna CSO singi maikei miyamda loinana aikuna changsin yagadariba lambi thingmagi khungjang asina miyamda matam khara koi nungaitaba thonba khudingba kadoi koi CSO singi maikei koi ngakpiu haina haijage adu aikoi sing aikoi gi damakta tung koina nungaina bagini haina khanbi re hairaga CSO singa changsin jarakliba khungjang asida miyam pumna mateng pangbiu amadi sawatbiu
Security force singna lona thingkraba lalholup amagi kadra ahum faba ngamkre masida natana masing yamlaba WY tablet sing mioi anidagi fagat pangamkre Manipur police tagi fangba pawama ki matung ina security force singa thiba humba ki thabak chathabada lona thingkraba lalholup RPA PLA gi kadra ahum fare haidi security force singna farba kadra singa dudi sanjenbam awang laikai dagi tingabam ingomcha sing allies kisan tahi yangkai lamsang awang laikai dagi ngangom inaungcha sing allies James sahi nifu mapan amadi mana ingkol mamang laikai dagi huidrom bopin sing allies chingkhai tahi nifuni nakalamarom da security force sing na Imphal East district ki Porompat police station konba ZNMC crossing dagi mioi ani dagi yamlaba kg ani henbagi WY tablet sing fagat pangamkre haidi WY tablet sing konana faraba mioi ani adudi kwakta khuman moirang dagi MD Salman Khan tahi kunsha manga amadi MD Sahidur tahi yangkai mathoini mioi ani asina thauduna lakpa Mahindra Scorpio adusu seize taure hairi Universal Friendship Organization UFO na sponsor tauba Maitei Huyen Lalong Sintam Sanglen Sajal Academy gi South Headquarter number 1 Amuraba Battalion gi Manung Chanba Tokpaching Mondum branch ki Kunsuva Foundation de gi thoram pangthokre Organization asigi mafong kaya da laiba battalion amadi branch kaya da gi lakpa member kaya na saruk yaduna pangthokiba thoram adu da Hianglam Assembly Constituency gi ex MLA Ilangbam Dizamanina ipatau pakhang bagekpa angangba matu gi firal khatki amadi Mondum Mahadeva Lai Lampakta pangthokiba thoram adu da hanagi ex MLA Ilangbam Dizamani Maitei Arong Nomai Kongi ex Pradan Ningthauzam Ras Babu Mayang Mangang 𝐋𝐢𝐯𝐶 College ki principal oinam Binoy Kuman Saruk Konjin Public School gi retired headmaster Hovizam Hirachandra Moirangcha postmaster Tokpaching branch oinam Khelen Kuman Manipur Rural Bank Kumbi branch ki branch manager Hovizam Dayananda amadi Tokpaching High School ki assistant teacher Ningthauzam Nimai Mangang mioi sing asina chief guest president amadi guest of honor sing oina saruk yaki thoramaduga mari leina Hianglam Assembly Constituency ki hanagi MLA Ilangbam Dizamani na haikibada leiba ngakliba singna maraiba ngakchaba matamda leiduna cheloidabani Malemgi chawkhatkraba fajakraba itihasta iramdamasi amata oiba manigi leipak Manipur ni haibadu utnaba miyam punna pukhatminaba hotnaminagadabani amadi organization asina iramdamasida leidiba asengba yelhau furup sing khatna chainadanaba amadi amata oina leiminanabagi tangai fadaba leide haibadu miyamda khanganba tai natana lamdamasida santi purakpada mateng panglakani haibagi thajaba lay haiba wafam sing fongdoki adu ada kaisi lakhibugi karmani to matamda hoyi kaina pithiri ki sa graba hajaga itihasida aikoi manipur se amatani mani gi lebang manipur mi ere se koi punna pukata na bonani nasi so saka sajan academy na hujiki matam sida ngang na baya ba mayam de ngang na ga aikoi di Ziba Pamba Pang Soroi, the Lejava Kanguni. I call him a Sen Manipur, the lady was here. Manipur, a Senba Manipuri, Malay Paxi, Manipuri, a Senba Machasing. I quite cannot say that. Put the name in the Taka or Rea was here. Manipuri, as after that. Amazon, Jing Tam Lady Bomayam Zida. A sing of a colonel Makura Matamda, Manipur. Yana music palm is a Santini, Santi Purpur Sajana Mati Pangani. Hai mesti hai jeraga asuk maman yang berapa katung pegal mana sehi mudra hunar pa suku masajan bomba makan ngasih ni mesti dah ini seges kau aja dah apa kita lihat pengen dia waktu bersih lagi lagi yang pembeli ni kanjeng batang belum tersajana dah kau orang kau macam dah function dah ayo mesti yang biu ayo dia ni mesti siapa mayam mama Tana bidana sajan bu intro poina na ba sajan bu masak inti na ta na ba hona biu hai besi hai jaragai All Sangha Yumpham Youth Development Organization ASYDO na
द पब्लिक हायर सेकेंडरी 𝐶𝐤𝐰𝐬 सवल खुनौ थौबाल डिस्ट्रिक्ट नुमित हुमनी चुपना चथरकिबा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi loisinkhre haukiba tarik nipan degi pangthokpa haukiba training program aduda plastic na saba bag semba wagi mora saba amadi pickle asar semba haiba trade asida training piki training program loisinbagi thoramda khangabok assembly constituency gi MLA Surjukmar Okram Sarukya ki ASYDO na naha oiriba youth kayada masa maromdom lepchaba ngamnabagi pandamda haiba training program adu pangthokibani amadi naha singnasu mapung fana sarukya aduna training program adu mai pakna pangthoki Lakliba December da pangthokadoriba Territorial Army Recruitment da sarukyagadoriba candidate singidamakta retired Colonel Muhammad Sahid Khana atangbo senpham puthoklaga Integrated Development Organization IDO na senduna recruitment asiga mari leinana numit kunigi oiba capsule course ama ngasidagi lilong ifam da leiba organization asigi sanglen da hongdokre sifani thokna khaidoklaga pangthokadaba capsule course hongdokpagi thoramaduda 31 AR lilongi IC Bhimlal Sestra IDO gi President Alhas Rosan Khan Lilong Sports Association LSA gi Vice President Retired Sub Inspector Alhaj Ali Hassan IDO gi Vice President MD Abdul Hasim Social Worker Lucky Ahmad Amadi Taekwondo Academy Lilong gi Chief Coach Retired Naib MD Imamuddin na President Member oina sarukya ki thoramadu gi nungi oiba warol pibada MD Abdul Hasan na hai haujiki matamasi yamna competitive oire lenga ki thabak ama changba haibisi araiba oidre manipur lenga ke thabak changbada low inkhol yonabagi thawong kaya chathanarакли asigumba phibam asida sel tingdana army ki thabak tawhaningba singi damakta retired Colonel Muhammad Sahid Khana atangba senpham jing puthoklaga capsule course asi pangthokpani haiba wafam thamki Bhimlal Sestra na hai army ki thabak changba haibisi araiba amadi nate adubu retired Colonel Sahid na sponsor tawduna capsule course ama tawriba sina recruitment asida chauna mateng oihalagani course asida saruk yariba kudimak mai pakpo oirasanu karigumba mathau tarabadi 31 AR lilong post ta lakpiduna physical test ki damakta training lawbasu yagani haiki panbayai Colonel Muhammad Sahid Khan na army da changdringaida inkumja lising machama panmaudra mangadagi youth singi education amadi career ki lamda lepa leitana contribution kaya piduna lakti COVID ki mamang su mga taruk lak matang asim ko class asi tawjar hai asim se dono COVID ki matong thiki kitan marak sada third or matong da andaki December ki mari da tawgodo ba release de yawgodo basi mapungaina Sports Association da physically training yaw basing ki mai kai degi parents degi aduga chhatra sing degi asigumba kana gadaba lairage dia harusu tawbum na tawbiyo haibagi proposal ama lakpa degi masitela musitela ko tawsi haidana lemna rabona tunda abai nasi ki function nasi ko bapani ceremony si ko patuk sabi aduga kari tawsi ke ana kana rakada tapi tabigada ba masite expert king कोई बरम साला लेरे इंशाल्लाह कोई लंबा मसलसल लेरे तो दोना ना कोई तभी होते हैं तब थे लोग ना मतिक सारे एक्सपर्ट क्या लोग नहीं मशीना तभी बता लिए कि था बस इसे सोच देना ना कोई तो मतिक वही है नहीं है ना खल जरगा कोई था जवाब को ले लेना एक अल्लाह ने इधर कोई था बस इसे था बता कोई दिन मत थवा या ना कोई था कोई दिन मत तो मिनसी है बस मान मत तमजरी कोई ना मसी तौबा है बस ता Pesakara sangi kali tausike ana tauki basing jo dilonge praja sing kana gumna sponsor tauga tauki bag magtane to handak su kana tausike ana khaneri geda akogi founder member wira huzu sing masade bihar da lediba manipur ke su muslim sing ke marak ki a basi yes power mathang karak tan colonial ki haba ki karani lai nai na bol aduge thapau to kara bautu dari tiar tawa Sahid Khan na masi sponsor tawjarge ina sango puthokjarge na haira podigi masi haira koi nakoi mayabu kutum salo pivi ke daw masi mahaki zaria degi mahana sponsor tawigi na haira ke adudegi
असंगो माय पापा मातुम हो करे आने लगी। ये अच्छी सुनहरी मौका है कि ऐसा मौका आप लोग को बार बार मिलना कठिन है। तो आप लोग के सामने इतनी मेहनत करके हमारे दाहिने और बाएं जो बैठे बस है इसमें साथ एक समय स्टाफ भी आप पीछे लगे हुए हैं। ये आप लोगों को भविष्य बनाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें आप जितना हो सके उन्हें दिलों जान लगा के आप इस ट्रेनिंग को सफलता प्राप्त कीजिए। इसके लिए से होने वाले जो भी सहयोग आपको मिलनी होगी वो पक्का कोशिश करेंगे, पक्का दिलाएंगे। हमारा टीम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर आगे जो पुलिस स्टेशन है उसके बगल में ही है। तो हम लोग वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। आप वहाँ आ जाइए। आपको फिजिकल करने के लिए भी आपका वहाँ ग्राउंड अवेलेबल। डायमंड डोनर मेंबर अमदी डायमंड टीवी येंगलिबा अमदी वहोंग रेडियो तारिबा मियामगा खाइनदुना सेलगी टेंगबांग थोकचुम संजितादा खुचिनखरे इकुई कुइदना बॉडी बिल्डर मसनागी इंडोनेशिया दा चैंपियनशिप अमा याउनबा सोशल मीडिया की खुतांगदा मतेंग हाइरखिबी थोकचुम संजितादा वहोंग रेडियो अमदी डायमंड टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर 𝐶𝐄𝐰𝐬 डायमंड डोनर्स अमदी डायमंड फैमिली का अपुनबा मतेंग लोइनना थोकचोम संजितादा फेस टू फेस की थौरमदा उनदुना मागी पुंसी वरी अमदी बॉडी बिल्डर मसनागी अवा नुंगाई वरी साबगी थौरम अमा पांगथोकखिबगा लोइनना लुपा लिसिंग निफुगी ओइबा सेल की टेंगबांग खुचिनखी थौरम मदुगा मरी लेनना वहोंग रेडियो अमदी डायमंड टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर सु ओइदिबा 𝐶𝐄𝐰𝐬 हाइकिबदा संजितागी सानबगी खोंगचत असि तोकलगद्रा वाकिबा डायमंड डोनर्स अमदी चैनल असि येंगबिबा ताबिबा मयामगा लाइव प्रोग्राम अमा सिनलगा ngamjaba mateng pangge khanduna pangthokibani डायमंड डोनर्स टीम गा लोइनना mateng panglakiba pumnamopu thagatpa phongdokpaga loinana amatta oina lepminaduna asumna angamba mateng pangnabagi hainabi si thadokkumsi amadi mateng panglakiba khudingi awaba taraklabasu mateng pangduna lakli makha tanasu pangani haiki Nasi Diamond TV wahong radio na ako na face to face ki thorom hai na thokchom sanjita ako gi ngasi gi matam khar gi mamang da ikoi dana hai tare ma ki body builder sana ba chat pa gi damo mayam na mateng pangbiyo na dhiras ki ma ki blog ta content amada ai uzabadagi ma gi do hauksi tawne na torokpa aduga hauksi tawne tobuda hauksi du kyam tarage kolage na ibani wari sane da mai pesa do hauksi du sumange na hairakpa adudagi ri sum nuai ta dana lepak miyam no budi mo dai na mateng kya pange hang man aslam ga lising kun mukti mayam mateng khar ka tek no musum hengale sum la na kya wali no lising marpu wali adurga di face to face na khoi da thorom ma silasi hai dana ko gi diamond donors diamond family aduga wahong radio tabiba mayam se koi punjala kan da duna face to face na thorom pangthok chare adugi matungda mateng pangbirak na tonga tonga masing pas amasani chahum chum mateng pangbirak pade hai tare lo palising yam dana hai tare khojeli sing kun muksu wani gok jor matungda ise konjarani namai rafongi padmasri aduga CRPF ki commandant aduga second in command ki CRPF ki khogi madam Nandini hai tare ri masi sarojini rasang tem tomba mayam suma de ate ate mayam pangbirak na hai tare ngasi di 40,000 yojare aduna mai pakpasu oibiro aduga पैसा थी मुझे तुम सूरनी हाई तारे ने को यार मैं जरे सेंपम जे अकोइना लुपाली सिंह निफू अकोइ की माइक की पांग जरे हाई तारे अदुगा करी फाउबी समाइना अकोइना सिंजबसे करी फाउबी संदा हक्चांग कई तारे हाना अइना चप्प ngमोइद्रा हाइबगी निंगन्नबा मा लैरमबदो हाबदी वखन नुंगाइतना आई सर दजो अइना हाइजरखिदना को मेसेज सर आइजे चप्प ngमदै मानसलक्ट्रे काइना हाइबदो कैसु निंगन्नबा तौगनो खोइ म्याम लरिजिने ना सरना हाइबिरपदुदगी वखन दु खरा साउथोगा सरना आइगी स्माइना मतेंग पांगबिबजे अदुगी मतेंग नुंगाइ अमदी आई चप्प फंगनी हाइबसु अइगोंदा फाउजरे अदुगा मेडल अमा सोइदना लौरकनी हाइबा अमजु आई आसा अमजु उजर सोइदना सलोबिरो सोइदना माइ पापिरो अदु लेपा मियाम न सु हाइ तारे मदुगी पुनमक अफबगी अफबदु पिजरे माइ पापुदु पुराकांदा मदुगी पाउदु खोइ तामिनरसिको थैंक यू सो मच मैं आपन मदुगा मतेंग Golden Pillar Club GPC na sinduna uchiwa mamang lekai dilaiba ibado pakhang by sports complex ta team konma thoina saruk yaduna chatharakpa second state level advocate sagol sem jiten mitei memorial village men's 5A side open football tournament 2025 ki night ta day and night ta sanakiba league round ki match sing da group F 𝐶𝐄𝐰𝐬 FC na YSFC
ꯀꯦꯂꯥꯈꯣꯡꯕꯨ ꯒꯣꯜ 5-2ꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ A ꯒꯤꯅ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ FC ꯀꯨꯝꯕꯤꯅ ꯏꯒꯦꯇꯜ FC ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝꯕꯨ ꯒꯣꯜ 3-0ꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ E ꯒꯤꯗꯅ ꯁꯦꯟꯖꯦꯟꯕꯝ FCꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞꯄ FC ꯄꯥꯡꯒꯩꯕꯨ ꯒꯣꯜ 5-3ꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ C ꯒꯤꯅ ꯑꯇꯤꯡꯉꯥ FC ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯅ SMMC ꯁꯟꯊꯦꯜꯕꯨ ꯒꯣꯜ 5-0ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ BJP State President Adhikari Mayum Sarda Devi Chair Lauduna National Leaders Media Santos Amadi Sambit Patrana Manipur Lakaduriba Khongchat Kamari Lena Pankate Amadi MPSC Namliba Mapalamgi Printing Press ta Mari Lena Balenga Authority Singh Awang Bathaki Inquiry Committee Assembly Singh Manipur ga hiram amatada Mapana Sandaba Yaroi Haina Airoi Lup Taruk Maike Digi Jackson Ngasi ko ina notice pindo TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ngasi loisere mireng tabiri papuno ngopamukana khurumjari Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patakta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909 390666 ta call tawbirau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.